छपु बाखन्य नै सूर्यनारायण फाजुया अयाङ का लिहा वैला धागु बाख न्यङ्कडिया निम्ति भाजु सूर्यनारायण फाजुया ता सटचुङा सम्बोधन ताहक यङ बन्डेता इनाप यङसँग छिके इ ताहक मरु छिके पनि माया सकसिन सिउ अथे जुलेन ताहक सम्बोधन यङ मध्यता इनाप यङसँग नमस्ते पिङा कगु नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा ज्याजोया नाय भाजु व थाना छाया दिपुङ दाजु किजा तता केपुङ फोकन्स्ता लस्कुस जिन छिकपिनी होने बाखा छपु जोङवया बाखाया शीर्षक ख अयाङ झिका यहाँ वैला बाखा ठुकाटौँ सुर्जी सापार बोले ताहासा चाहिक हेता पानाजक भक्तपुर नगरपालिका नेत्याउ तार च्याङ तगुली हिचाया नारायण तर्बा लुखाटे डुने ववङ हालवै थन नेट लोम वनिला थन नगरपालिका सापार बोले ता ताय नेत्यागु तार च्याङ तक नेट मोगु गोनु रे रुङ्गला निच्छी ज्यायाङ वमा नारायण तर्बा हालव तायो केसरी तर्मा नङ छे दुने हे वे मलानी गुली हालव वे मगु नज निने वे लो टकलक अखनो तुन तायाउ मखुला ल्या पाङ्क तार हे मटे जक ल्या पान जी च्याङ तकल जी क थन्टिनी मपाङ्क टय टकलाक छुयाउ बुरा जुसङ नेट उली मरु बोले हिमी चाया हाल जुइगो थङ बजी भाचा कम नय वयाउ जाने जिल्ला तरकारी छु डेकाले रान्तरा तरकारी डेकाक यहाँको तसा मुजु थो मिसाटा रान्तरा ढागु मखुया लामतुरलिया नपानिसी रान्तरा ढागु आख बुङको तसा छुग्या लामतुरलिया थासै आख बुङ धबले पा मेट जुलजी अले गना सैले बनी आख हिंसोरा डबले चिचारीक ब्यया मखुनी ढाक क वया पुङ मखुला जिङ क वयाउला जी अबा पुङ क वौ क जक नारायण तर्बा व केसरी तर्मा खयै हिंसोरा डबले बिय हय दुख सिंह अतक हे वहे तालटिनी क मोल चिचारी क ब्य जुय दुख सुसाङ अयाम भाचा सुख जुलनी जग खयाङ हालचोनी छङ्कान फोन्याङ महला जिङ याङ क अखनु छङस्याम ठेन्टु याङ क छोताले धडङ नारायण तर्बा मने खालाको फुटु हाली झिपुङ वर्षयको डय वल जासाने मफे वल झी छे पुलाउन जुसान छखा ड भु भाटिचासान ड विदेश वाने मटे बाबु ढायाङ माने याके मफिया जी आख बनिया लागे वाने उह थाना चोङ छुया जागिर छगुया बालाउ मरु ढाल वन नय चोङु सिंगारो तलब याङ वा मोटरसाइकले चिकन तेटा हो वाता खर्च जग गाटा ढाल खयाङ झिसन गनाङ बालाठा सोबे मफिया सुन तराम्पु मनु मास्याउ मखु छुया नारायण तर्बा खायाटा हे भाषा बिय केसरी तर्मान थाई नपाजी चोटा बैठके न्यवाङा बोले झिम मचाटेटा बालाका आँख बङ्केटा बालाठ्या जागिर नकेटा नकेउ खसा झिसन राजनीति या सेके मोह अयागु ठो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था ठो व्यवस्था खङ भ्रष्टाचार अनियमितता यक्को जुइ हो गरिब टेगु सुख जुइगु व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था झिसन देश विदेश या खाँसी के मोह
मकुसा झिम मचाट आख ससाङ अमिसन झिता जाल झेलियाङ जागिर अमिसहे नै हो झिम मचा टेटा जागिर दै मखु खयाङ झी क्यानङ जागिर नेता नाप्लाकै नाम पिकगु ख तर अन्तरबाट खे जाल झेलियाङ मलाकल छुया वाङ वान ठ्या मिले मजुल अनेक ज्यासँग नगुण ख तर सफल मजुल अले निराश जुल अले विदेश वानेगु खालहाट झिसन वानेगु सा हुँ ध्यान छुया फ व्यवस्था फुडीबारी व्यवस्था जोलिङ खला झी क्याया जग मखु मेमे पुङ यको मनुटन बेरोजगार जुयत वंगु ड व्यवसाय चले मजुगु ड फुकन ठासे भ्रष्टाचार जुयत वंगु ड दुखसिय ने ध पिन्दा दुखसिय ठा नेगु ठा मर्य वंगु ड ठठे जुगुलिङ अखनु दसैँ हने आन्दोलन याबले शासक दल यापु नेता टेटा भोभोसुको डगु अमुगु छेछेक बिगु अमिसँग गुली चिबा सुस्को तगु ड ठठे भ्रष्टाचार याङ तगु सम्पत्ति राष्ट्रियकरण याङ थन्यापु भ्रष्टाचारी टेटा मृत्युदण्ड बेम नेपाली जनता ते सम्पत्ति सीमाङ्कन याम विदेशी सम्पत्ति ते मर्केम नेपाली तेता यगेटा अनुसार ज्या अनुसार ज्याला बेम शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क जुएम व्यक्तित्व विकास से समान अवसर देम भ्रष्टाचार याङ विदेश तयतगु झिबा नेपाले हयो झिगु देश विकास यासा झी क्यान नेपाले ल्याहा वैला जग नारायण तर्बाओ केसरी तर्मा खालाङ चोनी नारायण तर्बाङ छङ्काया हाल खबर छोजला धालाले छुडाई जा बान्लागु मरु वङ कमे यागु झिबा वाताहे जग ठिक ऋण पुले फैमखु छमिसय सोय पुह छुया ठक्या विदेश वाङु ऋण खयाङ नखाचखा जोसाङ नखाचखा ठे मचोन नसाङ छुनया जग ढाइपु मरु मनसाङ छ्या मन्या जग ढाइपु मरु बिरामी जोसाङ सुनम बिचयपु मरु जग नुग मछिङ खालाङ क्यायाटा जग लुमाङ्क चोनी धन्यवाद सुबा यक्को सुबाय भाजु सूर्यनारायण फाजु जुयाता अयाङ क्या लिहा वैला धागु बाखया निति